Ratovi na prostoru bivše države prekinuli su tradiciju gorskog spašavanja dugu preko 60 godina. Izgubljeni su životi, srušena infrastruktura, pokidane veze. Oporavak je trajao sporo. Gorsko se spašavanje u svijetu odmaklo od poratnog svijeta Bosne i Hercegovine. Skupina entuzijasta, gorskih spašavatelja, alpinista, planinara, ljudi od gorja nije željela usporedno se kretati ka budućnosti. Planine su zvale, ljudi se odazivali, opasnosti su postojale sve brojnije. GSS je bio, tadašnji GSS, tradicionalno opterećen nekim sjenkama prošlosti i hobizmom i neimaštinom. I ja i Lija smo negdje 2010. u jesen dogovorili da napravimo jedan novi GSS koji bi trebao po ideji da bude nešto bolje. Da napravimo nešto bolje od onoga što smo imali tad u to vrijeme. I okupili smo 14 ljudi, radili sastanke, to je bila jesen 2010. Radili sastanke početne po kafićima, po kućama i sazrela je ideja. Početkom 2011. smo formirali Hercegovačku gorsku službu spašavanja, stanicu Mostar, kojoj je to hercegovačka ime dao Luka Mandić. Prva okupljanja su krenula u mene kući, jer nismo imali, imali smo samo ideju i ništa više i krenuli smo sa okupljanjima. Nas 10-ak, možda koji broj više, nas je se okupljalo, u biti ja i Zdena smo pokrenuli sve to i onda smo prikupljali ekipu i počeli sa sastancima u mene kući. Kasnije po nekim restoranima, kafićima. Ispočetka je bilo vrlo teško. Nije to naišlo na simpatije ni naših kolega u gradu, ni u državi, ni u susjednim državama. Nisu nas baš razumjeli našu želju, ali smo mi imali tad, u to vrijeme, imali smo ideju, imali smo volju, imali smo želju. Imali smo možda najvažnije u to vrijeme, a to je inat, da to sprovedemo. U jednom momentu se stvarno javila potreba za razvojem GSS-a u različitim vidovima aktivnosti. Vidjeli smo primjere kako to rade u Hrvatskoj, Sloveniji, a isto tako smo ja i kolega i par kolega vidjeli ono što je se do tada radilo, ta jedna stara doktrina koja je bila razvijena još u bivšoj Jugoslaviji, gdje se gorska služba smatrala jednom, da kažemo, službom i aktivnošću samo u planinskim područjima. Međutim, vidjeli smo kako to Hrvatska radi, razvojem turizma, da ta gorska služba polako ulazi i blizu urbanih područja i tamo gdje se ukazuje u stvari potreba. I tu je i turizam, dolaze stranci, izgube se, tu su dementne osobe. Znači, sve se više nametala jedna potreba za takvim vidovima akcija i aktivnosti, što je, da kažemo, prilično velika razlika u odnosu na ono što smo mi razvijali u stanici Mostar, tada gdje sam ja bio pripadnik. Nije bilo lako kad smo dobili fakturu od grada da platimo korištenje imena grada Mostara. I skupili smo novac između sebe i platili gradu što koristimo ime našeg grada. Poklopili su se svi uvjeti da se osnuje stanica. Dogodili su se ljudi, dogodila se potreba, dogodila se vrijeme i dogodila se želja. I ta neka skupina ljudi koja je svojim znanjima, sposobnostima osjetila i potrebu i obvezu da društvo oko sebe, prvenstveno planinarskom društvu i svim ostalim posjetiteljima prirode pruže neku, recimo to tako, vrstu zaštite i sigurnosti, jer su jednostavno osjetili da to možemo. A uvidjeli smo da je to neki prazni prostor koji je potrebno kvalitetno popuniti. Radili smo uporno i uz nekolicinu rijetkih prijatelja koji su razumjeli naše nakane. Uglavnom smo sve financirali iz svog džepa, sve naše akcije, aktivnosti, vježbe smo sami financirali. Vremenom je došlo do razumijevanja od strane i države, ali nikad dovoljno i nikad onoliko koliko bi ne samo trebali, nego koliko bi i mogli. Hercegovačka gorska služba spašavanja osnovana je 2011. godine, a samo godinu nakon toga u veljači 2012. Hercegovinu je zadesila velika nevolja. Čudo.
U noći 3. na 4. veljače 2012. godine pripadnici Hercegovačke i Gorske službe spašavanja podigli su se pomoći gradu u nevolji, paraliziranom pod ogromnim snijegom. Kao jedina služba koja je mogla pomoći gradu, 4.2.2012. godine, u noći u 1,5 sat nazvao me kolega i rekao da imamo unesrećene, koji su zapeli u snijegu na predjelu Miljkovića, u biti malo prije Miljkovića, i mi smo krenuli 1,5 po noći. Mislim, to za nas kao planare nije bila neka količina koja nas iznenadila, ali za grad, ko grad jeste. Naš čvorica smo krenuli prema Miljkovićima, prema toj ekipi i odmah smo organizirali ostale ljude, spremili u dom zdravlja, gdje su i jedva dočekali u domu zdravlja, dali im jedan ured. Onda je krenuo prvi poziv u akciju, treba vam pomoć, vi se nalazite na toj lokaciji, kao možete li doći, onda je krenula brka kako se obući, kako poleti, kako ovo. Uključile su se i oružane snage, koliko su one mogle pomoći, uključio se i EUFOR, uključile su se sve službe koje su mogle, i vatrogasna, i policija, i sve službe koje su se mogle, na koji način su se mogle uključile su. Prvi 5-6 dana, recimo, prvi 4-5 dana i večeri je to bilo konstantno, onda se već kasnije malo stanje normaliziralo. Vrijeme HGSS-a je stiglo svuda, znači po cijeloj Hercegovini. Po cijeloj Hercegovini, od Drežnice do prema Širokom brijegu, Čitluku, Buna i dole. Imali smo, znači, već smo mi tada imali, taj dan nas se javilo puno volontera i prvi dan smo već raspolagali sa 70 ljudi. Nama je se pridružio tu i ISS, spasilačka služba Hume, koja je isto formirana malo prije nas. Oni su se pridružili nama i još, znači, planinari i svi ljudi drage volje koji su bili volonteri. Prvi dan smo imali već 70 ljudi i počeli da radimo baš prave stvari. Pa eto, jeste, tako je ispalo. Došli smo na ispomoć, tamo smo bili s njima, što se kaže, 7 dana i 7 noći bez prekida i tako onda su nas pozvali da se priključimo i tako jedan dio nas kao iz planinarskog društva ostao u GSS. U 5 dana snježne katastrofe Hercegovačka gorska služba spašavanja izvela je 292 akcije na kopnu i 7 iz zraka. Spašeni su deseci života, vozila, opskrbili su najudaljenije potrebite. Oni su spasili grad, pisali su mediji. HGSS Mostar odlučila se u spomen na te događaje 4. veljače slaviti kao svoj dan. Taj snijeg je značio mnogo za HGSS, toliko da smo odlučili da napravimo rođendan na taj datum, iako smo osnovani prije i puno prije, ali smo odlučili da napravimo rođendan na taj, jer smo tek tada uvidjeli svjetlo dana, jer su nas tek tada prepoznali ljudi koji su tu po gradu i ostalo sve, jer nas niko nije mogao prepoznati zato što smo bili non stop u planinama, radili obuke i ostalo. A sad smo tu bili ljudima pred vratima i svi su nas mogli vidjeti i vidjeti šta radimo. Događaji iz veljače 2012. nisu ih izdigli k nebu. Pokazali su slabosti, potrebe, definirali put za budućnost. Počela je intenzivna potraga za znanjima i vještinama. U Bosni i Hercegovini, u Republici Hrvatskoj, u Sloveniji, po Europi. Priča o novom putu gorskog spašavanja širila se iz Mostara cijelom zemljom. U to vrijeme i nešto malo ranije Humo je pokrenuo interventnu spasilačku službu i odmah od početka smo radili zajedno, jako dobro surađivali i tako je to i dan danas. I u neka doba rodila se ideja da tu dobru suradnju, taj recept ponudimo svima. Da sve spasilačke službe u našoj državi budu ponuđene nekim jedinstvom, nekim savezom i napravili smo taj savez. I iz početka 6 stanica pa 20, sad imamo 31 stanicu Gorske službe spašavanja sa idejom da jednim drugima pomažemo, da se izmaknemo od hobizma gdje su nas svi vidjeli kao hobiste, pa i dan danas dosta nas gledaju kao hobiste, ali mi smo riješili da napravimo službu, ozbiljnu službu, pouzdanu službu koja će služiti za podizanje sigurnosti svih građana u BiH. I krenule su obuke. Obuke smo radili na Blidinju, prvo i prvenstveno na Blidinju.
uz pomoć HGSS-a, Hrvatskog gorske službe spašavanja. Prve obuke su održane unutar BiH zbog određenog deficitara instruktorskog kadra koji bi prenosio to znanje na nas i obučavao nas. Korišteni su jednostavno resursi koji su nam bili dostupni od strane Hrvatske gorske službe spašavanja, jednostavno kako bi se premostio jedan jaz koji je postojao u zadnjih možda nekih 10 godina, gdje taj kadar koji je postao u Bosni i Hercegovini jednostavno nije bio na toj nekoj zavidnoj međunarodnoj razini usvajanja i prenošenja znanja. Okrenuli smo se kao onima najboljima kojima smo imali u susjedstvu, jednostavno koristili smo njihove resurse u znanju. Instruktori koji su dolazili u BiH bili su zaista kvalitetni ljudi koji su znali što rade, koji su to znanje kvalitetno prenosili gotovo u svim segmentima. Znači sve tečajeve koje sam prošao osobno u BiH, nazočni su bili instruktori iz Hrvatske, svejedno da li je bilo riječ o zimskom spašavanju, ljetnim tehnikama spašavanja ili prvoj pomoći. Moje prve obuke su krenule ovdje sa ISS-om. Znači, Humo je već formirao bio stanicu neku i interventnu spasilačku službu i imali su obuke i moje prve obuke su bile ovdje na Ruištu. Vidjeli smo u stvari ono što naše kolege u Hrvatskoj rade. Ono što je nama bilo posebno interesantno jeste njihovo htjenje i volja da nam pomognu i da nas obuče. I vidjeli smo da su u svemu tome više koraka ispred nas. Ono prvo što su nam tada rekli jeste nemate samo vi koristi od ovoga, nego i mi imamo dosta koristi. Mi smo tu sa druge strane granice i ujednačavanjem taktika, tehnika i svega ostaloga što mi radimo, mi u stvari s vama danas sutra možemo surađivati bez ikakvih problema, da dio tima može sačinjavati par vaših ljudi, par naših ljudi, da to funkcionira kao da je u potpunosti tim iz Hrvatske. I naravno, nametala se tada i obuka, ovo što vi kažete, da se u stvari ljudi obučavaju ne samo za osnovna zvanja u GSS-u, da prođu znači ljetne, zimske tečajeve, speleo i ostalo, nego da se u stvari mladi ljudi educiraju kako da prenose znanje. Da u stvari mi u jednom momentu više nemamo potrebu toliko biti ovisni o instrukcijama iz drugih gorske službe spašavanja poput Hrvatske. Nakon završenih obuka ovdje većinom nam se svima pružila i prilika da odemo negdje i van BiH na određene specijalističke obuke. Osobno sam sudjelovao na 2 takve obuke, jedna u dijelu speleog spašavanja, druga u dijelu malo zahtjevnijeg helikopterskog spašavanja. Imali smo priliku raditi sa možda najboljim učiteljima, da to tako kažemo, helikopterskog spašavanja. Tu je riječ o švicarskoj tvrtki Air Zermatt, koja jednostavno se nalazi u samom vrhu helikopterskog spašavanja. Pa nije mi to bio problem. Nekako sam se fokusirala da prvo sebe obučim u tehničkom smislu, jer medicinu sam već donijela, znanje iz medicine sam donijela sa sobom, to je moje školovanje dugogodišnje od ranije, sad je trebalo to dvoje ukomponirati. A obučavati druge je bilo u biti i zabavno i meni edukativno, jer to su bili u biti moji prijatelji, moji suradnici s kojima smo non stop surađivali na tečajevima, u akcijama, u vježbama, tako da to je bilo poprilično ugodno iskustvo i još uvijek jeste. Spelevo spašavanje kao takvo je zahtjevno i ono što smo u početku imali kao jedan veliki izazov bilo je unutar naše stanice potaknuti bavljenje i speleologijom, koja je kao jedan od najvažniji preduvjet za kvalitetno spelevo spašavanje. U početku tu smo odmah naišli na neke određene probleme, jer unutar same stanice nisu imali kvalitetnih speleologa koji su završili takvu vrstu obuke. Stanica je osjetila potrebu i da tu naprijedi i pokaže da je potrebno se usavršavati. Od prvih početaka osmišljeno je održavanje speleoloških škola, gdje se htjelo jednostavno interne snage educirati u dijelu speleologije, a isto tako možda privući neke zainteresirane strane koje tad nisu bili članica Hercegovačke gorske službe spašavanja. Pa sve nekako počelo i usko povezano, dakle HGSS, stanica Mostar, je organizirala obuku za mlade speleologe 2012. godine, gdje se priključio jako velik broj ljudi koje je zainteresiralo taj obim nečega što u biti nije razvijeno u toj mjeri općenito u BiH, da ne spominjemo kako je razvoj speleologije u Mostaru.
Uglavnom, šačica ljudi što je ostala nakon toga, koja je nastavila to zanimanje neko prema speleologiji, iz HGSS-a je u biti poteklo da su nam potrebne da usvajamo te tehnike kako bi se nastavili i poboljšavali u sustavu spašavanja. Dakle, da širimo naše grane spašavanja u vidu speleoloških tehnika koje bi na kraju mogli iskoristiti da bi se spasio taj ljudski život, zašto smo svi tu. Što se tiče speleospašavanja i održavanja vježbi, imali smo priliku često sudjelovati na međunarodnim državnim vježbama speleospašavanja kako u Hrvatskoj, u Srbiji, isto tako u Bugarskoj i u Sloveniji. U vrlo nekom kratkom vremenu od 5-6 godina uspjeli smo oformiti jedan tim od nekih 6 do 7 ljudi koji su završili tečaj speleospašavanja i koji jednostavno danas mogu poslužiti kao neka jezgra speleospašavateljskog tima unutar stanice i unutar GSS-a u BiH. Pa nakon prvog tečaja organizaciji HGSS-a dolazili su kolege iz Hrvatskog GSS-a i radili su demonstraciju rada sa psima, što smo odmah prepoznali kao jedan veliki potencijal i nešto što mi trebamo krenuti s tim, da se tako izrazim. I dakle, automatski poslije toga, iako nismo imali neke potencijalne vodiče i ljude koji će krenuti s tim, mi smo krenuli djelovati od same potrage za pasminama, informacijama o tome i tako je onda došlo do donacije iz NPA pasa i spletom okolnosti Zdenko Marić i ja smo postali prvi vodiči koji su krenuli s radom sa psima. Počelo je 2013. godine. Mislim da me u Gorsku službu spašavanja doveo moj istraživački duh i avanturizam. Htjela sam poznati nešto novo, bila sam sklona i prirodi, avanturizmu, poznala sam prave ljude i došla sam u Hercegovačku Gorsku službu spašavanja. S onim dijelom kad smo počeli, koliko smo bili tipa oskudni u opremi, koliko je se radilo na improviziranim sistemima, koliko su ljudi davali sebe, svoja sredstva, svoje aktivnosti, svoje prijevoze, jer želiš da naučiš nešto novo. Kako vidim danas kroz ovo sve, mene osobno izgradio GSS, jer svaki put sam htjela da popravim sebe, da mogu više. Otud je krenulo i u alpinizmu, poznavanje sa alpinizmom, turno skijanje, boravak što više u planini. Dakle, sve u cilju nekog poboljšanja, jer ko će spasiti gore ako to želim raditi i hoću da budem spremna, da sam taj dio sposobna da se završi. Jeste, 2 godine kasnije, 2014. u proljeće zadesla nas i katastrofa poplave Slavoniju i Posavinu, gdje smo izašli odmah u susret da pomognemo. Ako upadnem u ovdje... Jel ovdje ne maršu tamo? Još napije pa iza stuba, ja? Zašto? Zašto? Tamo. Vođem se negdje maham. Ovdje lijevo. Da. Prati je na djeri. Nema se stari će čekat, ovo samo ja sam mislio da će malo bolje. Šta treba? Mi konkretno smo bili u Bosanskom Šamcu, gdje smo napravili veliki posao, odradili jako dosta akcija, znači ljudi su gore bili nespremni, voda je bila ogromna, čak do 2. kata na mjestima po gradu. Mi smo imali čamce i imali smo ekipu iz Brisela, koja je došla spasilačka služba da nam pomaže i napravili smo veliki posao u par dana, u 2-3 dana dok je se voda povukla. Nakon 10 godina mukotrpnog rada, neprekidnih obuka i bezbrojnih akcija u kojima su spašavali živote, nalazili izgubljene, obučavali druge,
Hercegovačka je gorska služba spašavanja, organizirana i prepoznatljiva služba, dio Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Volonterske službe za spašavanje u nepristupačnim područjima na kopnu, na vodi, pod vodom, pod zemljom, za traženje nestalih. Hercegovačka gorska služba spašavanja Mostara, znači veliku potporu i veliku podršku uvijek je davala svim stanicama koje u okruženju, a i u čitavoj BiH, znači koje su se razvijale, koje se još uvijek razvijaju. Početci svi neki idu iz HGSS-a Mostar. I naravno, tu su koliko smo pridonijeli Savezu, tako i sad i Savez pridonosi i Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja i svim ostalim stanicama. Ja se sjećam još tih prvih planinarskih škola gdje mi u stvari smo tada u to vrijeme imali najstručniji kadar u gorskoj službi spašavanja. I mnogo puta se to pokazalo prilikom svake planinarske škole, jer sam kasnije postao nešto aktivniji u planinarstvu nego u gorskoj službi. Mi smo uvijek se oslanjali u stvari na pripadnike GSS-a koji su tu educirali mlade, a naravno i mladi su se povezivali, upoznavali, tako da je i da su mnogi članovi društva koji su dolazili u društvo prepoznali se da više u stvari žele djelovati u gorskoj službi, da im je taj osjećaj volonterizma i osjećaj pomaganja, da ih više ispunjava nego puko, da kažemo, hodanje i neki vrt zadovoljstva i hedonizma. Uglavnom, nakon inicijative za osnutkom, društvo je se osnovalo 2012. I kao početak nečega je uvijek težak. Kao isto što je teško bilo sa početkom osnivanja stanice, tako je bilo teško u osnivanju samoga društva. Opet nismo imali dovoljno znanja, primali smo dosta literature, ljudi su se kretali na međunarodne obuke da usavršavaju to neko znanje da bi mogli vraćati i da bi se rasla taj dio zajednice speleološke. Nedostatak opreme, dakle nedostatak prostorija, dakle sve smo nekako u skladu i zajedničkim snagama iz HGSS-a podigli prve škole. Dakle, oprema se i dan danas koristi iz speleološkog društva, dakle oprema iz HGSS-a se koristi za razna istraživanja, društvo raste, širi se međusobna zajednica učenja, naučenih stvari, držimo još uvijek zajedno obuke, pomažemo jedni drugima i stvaramo neko bolje sutra, imamo jako lijepu priču. Ja mogu reći, možda je to malo i sebično jer potičem iz ove stanice, ali mislim da je najveći doprinos u razvoju gorskog spašavanja, modernog gorskog spašavanja u Bosni i Hercegovini u biti doprinijela Mostarska stanica. Neću sada imenovati nikoga, ljudi se znaju tko je najviše doprinio, ali je definitivno bio onaj kotač koji je vrtio sve i stalno poticao na novo učenje, na novu edukaciju, na napredak, na ono što se radi vani, na moderno. A u biti to je ključ uspjeha. Znači ne se zabetonirati, sad sam tu u nekoj zoni ugode i dobro namjere, nego stalno gledati šta se dešava, šta se mijenja i težiti ka tome, težiti ka napretku. Ideja Saveza je nastala 2012. već, pa smo tek 2014. Registrirali Savez i ono što smo zamislili, vrlo smo blizu ostvarenju. Kažem da je sama ta brojka, da su tu gotovo sve, sa par izuzetaka, gotovo sve stanice u Bosni i Hercegovini, govori o tome da je svima u GSS-u jasno da je ovo naš put, da moramo tako, da smo se nametnuli javnosti i da smo do sada sve zadatke izvršili besprijekorno, odgovorili na sve izazove, od poplava, od snježnih nevremena, od pojedinačnih nestanaka ljudi, stradavanja u planini. Uvijek smo imali odgovor i mislim da smo napravili dobru stvar za ovo vrijeme. 10 godina od osnutka HGSS ima ne samo licencirane gorske spašavatelje, nego i spašavatelje tragače, speleo spašavatelje, voditelje potraga, vodiče i licencirane pse tragače, dronove. Njeni instruktori obučavaju druge službe spašavanja u zemlji u inozemstvu. Kada akcija nema i kada se u rijetkim danima bez obuke nađe djelić vremena, obučavaju montere u gospodarstvu za rad na visinama. Upozoravaju i uče planinare i izglednike, održavaju zahtjevne planinarske staze, opskrbljuju i pripremaju skloništa, pomažu oružanim snagama. Kroz ovih 10 godina u Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja Mostar na desetke spašavatelja licencirani je prošlo, velik broj instruktora, instruktorskih kandidata.
I prošli smo obuka, dosta toga u svim kategorijama oni čime se Gorska služba spašavanja bavi. Tako da imamo znači, dobro iskustvo, imamo dosta znanja, iskustva i naravno i dobru bazu za napredovat za dalje u svijetu spašavanja. Ljudi se više manje kroz obuke i pristup HGSS-u počinju profilirati. Na primjer mene. Ja sam sad nekako krenula sam sa speleologijom, neko je trebao voditi, u biti sam dobila jako težak zadatak da počnem voditi nešto što nije uopće razvijeno. Jako puno truda je uloženo da dobijem još ljudi koji će biti moji sljedbenici i koji će mu biti, gurat ćemo se međusobno da se nešto stvori. Kroz aktivnosti u speleologiji, stjecanjem boljih vještina, samostalnošću, postajemo mi puno spremni i drugačije razmišljamo u vidu spašavanja. Došli smo do toga, prihvatili smo koliko je razvoj i općenito tehnika spašavanja potreban da bi se napredovalo i do tog dijela je se došlo da se počinje razvijati speleospašavanje. Dakle, u BiH počinju rad outdoor sportovi, ljudi se zanimaju više za speleologiju, ulaze nakon pročitanih nekih uputstva samostalni, bez nekih završenih prethodnih obuka. Dakle, trebalo se razvijati kao preventivu taj dio speleospašavanja, da se nastaje razvijati i na ovoj sada trenutnoj bazi došli smo do toga da društvo drži obuke, tehnike, pripreme za speleologiju, dok ostaje obuka pod savezom speleospašavanja gdje se spašavatelji obučavaju za taj vid gorskog spašavanja. Sadašnje stanje HGSS-a, odnosno potražnih pasa, je na jednoj visokoj razini jer imamo, znači, uz tu neku povijest i trnje kroz koje smo mi prolazili, novi vodiči su dobivali instant informacije i upute kako trebaju raditi. Puno im je jednostavnije bilo nego nama. Danas HGSS ima znači 3 potražna tima, u stvari to 3 potražna psa, znači samo u stanici HGSS Mostar. I naravno sudjeluju u potražnoj komisiji na čitavom području, znači Bosne i Hercegovine. Puno toga se dogodilo, dogodio se veliki napredak. Puno ljudi je došlo i dosta se života i promijenilo, mogu reći, ali postoji veliki napredak. Znači, ono što mi se najviše sviđa je što dolaze stalno novi mladi ljudi koji uvijek sa sobom nose neke nove ideje i to se osjeti u radu stanice i u općenito u GSS-u BiH i nekako osjećam da to poprilično dolazi iz ove stanice i to mi je veliko zadovoljstvo što mogu vidjeti. Pa, ja osobno mogu se sjetiti samo prelijepih momenata u tom početku i osnivanju GSS-a, jedan predivan tim mladi ljudi. Super smo se družili i sve te akcije svima su bile nama nešto novo i sve te obuke. Jedan predivan dio života koji sam proživio i koji je sada lagano već iza mene, ali mogu svima reći za ubuduće da je ovaj vid aktivnosti i pomaganja ljudima u stvari nešto što čovjek može doživjeti najiskreniji osjećaj zadovoljstva. Danas je se poboljšalo sve, lakše prolaze obuke, ljudi već dolaze da znaju šta se upuštaju, puno je lakše rad kad već ima neki pristupni dio materijala, tipa ljudi završavaju planinarske, prijavljuju se, ljudi završavaju speleološke škole pa se prijavljuju prema GSS-u, žele da se ustope svoje aktivnosti, završavaju srčanerske tečajeve koji im je neki opet prikaz nečega što se sve radi i na kraju sad je trenutno dobar i odaziv. Ugodno je raditi sa novim ljudima, što je jako, zanimljivo je raditi na obukama i kreiranju ljudi u buduće spašavatelje. Mislim da je to sad trenutno u ovoj branši, jedan od boljih stvari. Vidjeti osobu koja nastaje i hoće da bude spašavatelj. Kroz HGSS sve počelo odavde za savez i to i općenito šire spašavanje u GSS-u BiH, ovo modernije spašavanje u biti šta se radi u svijetu trenutno. HGSS danas je nešto vrlo blizu onoga što smo htjeli da napravimo, a to je jedna ozbiljna, pouzdana služba.
odmakli smo se od amaterizma i od hobizma. Napravili službu koja je u funkciji 24 sata dnevno, cijelu godinu. Dakle, mnogi su shvatili to, primijetili nas, šira javnost, mediji. Ostalo nam je još jedan korak, a to je da i ona uticajna javnost koja određuje stvari, da konačno smjesti GSS tamo gdje pripadamo. Dakle, jedno primjereno mjesto, jedan status da daju GSS koji mu pripada, a to je nevladina organizacija sa javnim ovlastima za koju smo mi pokazali da imamo sve predispozicije.